Ovdje smo smešteni ja i Muhamed. Smo da na neke dumplingse, kako se zovu kod njih. I evo nas u našoj kućici novoj za naredna 3 meseca. Znači, sad smo u apartmanu došli, sad ćete vidjeti kako to izgleda. Znači ovdje je ulaz, postavite patikice i onda vidi ovo, dnevna soba koliko velika. Cop, 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 cop. Da ručavate imate. Ovdje greje. Ako volite se snimate malo neki LED paneli. Ovdje za peglanje. Imate kao neki pogled na neki grad. Iskreno izgleda predobro. Kad sam video na slikama mislio sam da je ono neki fazon. Ro, hello. This is my best friend Loki. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too, bro. How was your trip? Good. Can be better. Yeah. Yeah, you guys need to rest now. Be on his vlog. Yeah, we first gonna eat, wash and Yeah. then we gonna rest. Yeah. Yes. Thank you. Ovo je soba, nije naša, to je, treba da dođe jedna devojka, bukerka, ne, agent naš ovdje, scout valjda, scout tu će da dođe na neko vreme, nedelju dana. Ovdje je isto druga soba koju isto mi ne koristimo i ne bi trebali dolazimo u nju. Imam gdje je svetlo, ovdje gdje se pali. Evo ga. Ovdje će da spava treći dečko koji će isto da dođe uskoro. Isto tu ne bi trebalo da dolazimo uopšte. Sad ovdje nam je kuhinja, kao što vidite. Znači ima tu sudova svega, mikrotalasna koju ne znam da ću da koristim. Špore, trerne, frižider, bukvalno sve što ti zatreba. I ovdje mali balkončić kao terasica neka. To izađeš na cigaru ako pušite, ja ne pušim, ne konzumiram. Ovdje je jedan toalet. I ovdje veš mašina. I ovdje je drugi toalet, ovdje se ulazi i isto ima vrata. Drugi toalet ovdje. Gdje imate kadu. I ovdje smo smešteni ja i Muhamed. Vjerojatno će ovo je njegov krevet, ovo je moj krevet. Kako dobar osjećaj, majke mi moje. Jes malo hladno ovdje u stanu, ali to je zato što niko ovdje nije prebio i svuda se greje na ove neke klime. Ovdje je baš klima gore u ovoj sobi. U svakoj sobi ima po neka klima, no i u dnevnoj sobi tamo ono grejanje. Tako da tako se greje ovdje. I bude sve jako skupo zbog toga. Rekla nam je da, mislim normalno, ko će to da radi? Mislim, ko će normalno to da radi? Da ne držimo upaljeno to dok nismo tu. Tako da, vidjet ćemo tu je odmah da prozor kao. Odmah do kreveta, hop. I možete vidite grad odavde. Sim na ovoj kameri se baš ne vidi jer ima ovdje neka mreža protiv komaraca, valjda, tako to. Ali ono, bukvalno smo u samom centru grada, tako reći. Iako ih oni imaju više, jer je ogroman Šangaj. Ali to je to. Opa!
Sad ćemo da se... Šta ćemo, ne znam ja. Da odemo do prodavnice dole da jedemo nešto. Da kupimo možda nešto da imamo za obroke sutra. Danas je petak. To je još uvijek sad po ovom vremenu. Znači, Šangaj je 7 sati u plusu po vremenu nego li u Srbiji. I ovdje je sad trenutno, koliko sam video da je, oko 9 sati, tako nešto, nemam sad telefon, ostao mi je tamo negdje. Oko 9 sati je sad ovdje, kažu nam da radi sve ono, celu noć skoro, svake radnje, tako da nemate problema sa tim, pokazali su nam tu koje radnje blizu da koristimo za ove svakodnevne potrebe koje su najjeftinije. Tako da ćemo sad, kao što sam rekao, ići da pojedemo nešto i da kupimo nešto da imamo da spremimo. Posle toga ćemo se normalno vratiti, da se sredimo, istuširamo i u spavanjac i sutra, to je sutra i prekosutra, subota i nedelje smo free, kao da se odmorimo, da dođemo, da stanemo na noge posle putovanja i onda od ponedeljka kao nešto krećemo da radimo, vidjet ćemo tamo malo, idemo opet do agencije, da nam uzmu slike, hodanje, predstavljanje da snime i tako to sve što ide kao za to što im treba. I onda krećemo polako da radimo. Iskreno, ja se dalje ne osjećam nešto specijalno, kao da sam van Srbije, u smislu da osjećam sad neku tenziju, nešto, nemam pojma. Mislim, jedina stvar koja mi je zabrinjavajuća i čudna jeste što sve bukvalno piše na onim kineskim slovima. Samo to, da je bukvalno, ne znam, na normalnoj latinici, da je nešto što ne razumijem, mislim da bi mi bilo onako nekako normalnije u glavi nego li ovako, nosim se kao da sam ušao bukvalno u neku drugu dimenziju, drugi svet, jer sve vam je na onim u znakovnom jeziku, a ne znate ništa šta znači šta. Tako da, vidjet ćemo, mislim. Za sad mi ovo što smo prošli deo grada delo je baš dobro, zato što je mislim, fancy, jebi ga metropola, Kinezi su to, svuda voze ova elektronska kola, ima mnogo dobrih kola. Ima da se nađe i ovih, normalno vidite, običnih kola, tipa sad smo prošli u garaži neki Ferrari, ali uglavnom se voze sve dobra kola. Imate neke njihove marke kineske koje koje ni ne znaš, nikad nisi čuo, mislim, čak ni ne znam, kad vidim znak samo na kolima, nemam pojma koja je to marka. To sve nešto novo naprave. I ovdje što najče to nije skupo. Znači kola koje tamo bi kod nas prodavali za fazon 50 soma, 50.000 eura nove, ovdje sigurno koštaju nova isto iz fabrike, sigurno 20 do 30.000 eura. Znači garantujem vam 100%. Tako da to je to za sad. Vidimo se možda kasnije, kad budemo jeli, šta budemo jeli. A možda i ne snimim ništa dalje, pa do sutra, preko sutra, ako vidjet ću šta budemo radili. Evo, došli smo na neke dumplingse, kako se zovu kod njih, kao knedle neke. Look at this. Sad smo jeli ove dumplingse, to su kao neke knedle. Znači, pojeo sam, dala nam ova žena neki sos, kao sa strane u kome ima, ne znam, belog luka, još neko povrće i neke isickane, ali bukvalno na sitne komadiće ove, kako se zove, ljute papričice neke, mislim, ja nisam znao da su toliko ljuti, ja sam bukvalno, to je bukvalno minimalno,
skoro zrnce iseckano, ono, sitno. Na sitne komadiće, paprika. Znači, znate kako mi je sagorelo usta? Znači, bukvalno sam stojao narednih 10 minuta i pokušavao da udahnem kako treba. Mislim da udahnem. Samo da dišem, znači koliko mi je spržile usta. I nisam normalno posle pipnuo taj sos. Znači, ljuto... Mislim, ja volim ljuto, ali ovo je bukvalno kao da sam... Znači, kao da sam uzeo cijelu papričicu, ono, ne znam, ovoliko, brate, i pojao je. Eto, toliko sam osjećao ljutinu u ustima. I prvi put jedem ove, kako se zovu, bre, dumplingse, knedle, dobre su. Ja sam uzeo sa, kao svinjetinom nekom, a Muhamed je uzeo sa govedinom. I ono, dobre su, čak me ono, mislim, ne osjećam neku glad, mislio sam da ću kao da budem gladan, jer ono, ne čini mi svako na pogled da je to nešto što može da te zasiti, nešto specijalno. Ali okej se osjećam za sada, ono. Sad malo šetam ovde. Da ne kažem po gradu, mislim, tu negde u blizini. Gledamo šta ima sve. I onda... Vratno ćemo još malo to negdje prošetamo, idemo do radnje, kupimo šta nam treba. I ako nađem peškir, znači peškir sam zaboravio da ponesem. Znači a hteo sam makar jedan peškir da ponesem. Ono nema ni jedan sada, a mora se istuširam, smrdim kao tvar. Na nekom njihovom šetalištu. Ovdje idi. No.